MDC seorang Badairu CM ke HEDC ba Tito Sabliukan ulo ong magkajindot ka pulis apo sa mojong East Hills kan permentoy gino sosnong umtang tigathan nagi banta katana lengkot ka arsenong light gro bagi caka bamajan hab krem klap ta khabor hadin ke jikundo yu menteri katar kapo yang suka jala ba la kemanboy ubat Tito sulong ru bagi wan banyak klan biang bar menteri halo kata gamar ke bagi klan adu ustam aja kan harang kar kajidon langgone lam snong nak thai gro ka arsenong bagi thai bamajan nama kerja itu kamu kaki bandono jika outpost hak di jaka. Ikam tiba kam konsan di bangala ai dari info ini CM berkumpul MDC yang terkait seorang kalau mbak ngasih kemawi ini yang ka we kadi dawa berkunjuk dari itu haji sya kadi kam tabala ya rai kalau wilayah keren nadu kesedam arah jahat ya kaba ladon lang ki nampak sedong ki nongeram sedong betul betul khat asnong elektro tapi itu bisnong mamajan ba ila idon kam bakan don ketika police outpost ante hapo ke area mojro te ngapat tip ke jaka kan DHA nomor ba ini rande dan profesor te lada jaba nakaliang jong i home minister ila penting kena dengan saya keren bagi nongelam sedong itu man ai jaka dekat pun kecingnya keren betul sih kalau ke badan sikerman pada kalian jong i home minister ila agak sunan ba nakalian di indah deh yang masak maka kalau dengan tahap banyak keren bagi orang ba dekat tuhan tapi alis bagi penyo ya cakap kepolisian kadang hasora Dendrai pilai ihi baka surak silong seorang kalong kalau kum ke highway kaba teng ke kamtam habang ke situation kalau normal di kali di bobun nanta kejingwan jom ki turis kalau bobun nanti ki beriu di mana bar de nanta ki aksiden ru ki laju jaka te kalong ke ngai lap ba kalong ke jing ba khau ya ki pai ba lani gitu ki bajai ke jing aksiden ba kin hap up ki polis ki banwan na do na sora nanta kum ke area se tengar ke hap banwan na ho mau ngap nanta kum ke area jong ka lai mentot turu na karai ki hap apun usla te ngap pekat ngong lada kadon kenika outpost ha tu ga area kan yarap sibul karena hampen sting ya kaji perikam jong ka seorang PS bat akajuk kaporu ke namar kajing abade ke highway ka susu iklan babun nonglek nongwan nangta ke don ru kidi ja ki basungsi tinya jengwan ki beriu le si ki bangimla ban tip kidi ki ai nata kadang apa kan long ngajing sengai naka bentanya katanya ro kowe ngaso ba don kam bandon ta de ga jiyo i jo ha kum nong mat ta ka syok pat sa hati nong syok stong jo ka thai ba ki nong elam stong na karai kin pediang iya kani namar ba kare lu jing angnu jo bala aslam adu ka aslam ah da khat mo ong mende ha kani ke area kan tentu nalog ti stong di bangala ong matan ke ka than khat asnong lu kare ke stong ko la jingai ha long tira kham long interior na seorang PS namar ba midon yang PSC hapo kram te teng kidon ki postmortem case ki bahab man le postmortem ti hab update ki bulet ki wan seorang te ka searching dan re habadon ki polis personal han tu hadan yang mo ladadon case ki bakum kita ki kam ki postmortem ani ki dun ki dingan toket akan harap situ